يا مقلان السكن ضمون في شاف دايره هذيك مرابور بلي كليسي لا ريجيو لا دايره مش دالا قري فينا كلمه هذيك مرابور ما تعداش مالي ناس حديدي الدون هاد اللغه ندومون ديال هاد ندومون ديال لا ريبونس نسى اما شو اسمها داغ محول وتتقرار غطا تشاك في ليفرسيتي مزيان نكوني سبع بويره فقلا على الله دير لنا سبع بويره سبع ديس ونقرا لي دير لنا مزيان D'accord. اشجاي تمثل راشي والناس تلا ماشي البويله هادو سليبو درونا سليبو لابونا لكن منا البويله العاشرة كل شيء فاسي كيف تمثل هكا من المشاكل انتو كنتو باش تمثل اش كاينين هنا اسمع Coordination. Coordination locale des étudiants. Déclaration de rappel. Le pouvoir algérien fidèle à ses politiques antipopulaires à travers une majorité parlementaire pro-patronale et clientiste, issue d'une fraude électorale massive. D'une fraude électorale massive. Cette هذا يجمر مو يجمر يقولوا حافظ اش دعاو لا ترك ضارش البستان Coordination locale des étudiants. Déclaration d'appel. Le pouvoir algérien fidèle à ses politiques antipopulaires et à travers une majorité parlementaire pro-patronale et clientiste issue d'une fraude électorale massive, celle des législatives du 4 mai passé, vient de vouloir le peuple algérien avec une loi de finances antisociale et antinationale qui réprime les masses populaires les plus défavorisées. En cours, on note ce dernier processus dans la marginalisation de notre identité juridique et institutionnelle, comme la langue nationale et officielle, en imposant une loi de finances ultralibérale. Le pouvoir en place vise sa politique à diminuer les subventions authentiques vis-à-vis du besoin alimentaire du citoyen, ainsi remettre en cause les acquis sociaux et économiques du peuple arraché au prix des luttes arrachées de nos prédécesseurs.